Birtan Ton Ben Chipajir Midam Sena. Pini West Karbianglong number 6 Bithung Rank Khama MAC constituency Arlo Tumpreng along BJP membership drive Amai Kapadupon. Bangso Maya Long Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Long Hanga Hin Pen Lam Theke Jai Pon ke BJP Asong ke Pirthe Angbong member ke Ongnai Asong Lo La Pen Team Karbianglong Ason Thak Thak si Team Bithung Atum Setame Klem Dampon Pamelote Kaching Thora Saya Long Katiku Thangna Ta Vedaji La Sila Bangso membership drive Rabjin Pen Pai Pai Chikloni Pai Crazy Arni an Amen Kachit Habdun Labjia Phan Kachuning Ripon डेवलपमेंट काम देखिए राइजिंग उलाई আমি কথারে নহয় আমি কামে পরিচয় দিছো যে প্রত্যেক এমইসি সমষ্টিত ডেভেলপমেন্টৰ কামৰ আমি কৰি আহি আছো আৰু আমি আধালে স্থাপন কৰিছো আধালে স্থাপন মানে যে ৰাজ্যক আমি হাতী ল'ব বিচাৰিছো আধালে স্থাপন হোৱা মানে এইটো যে আমি উদ্বোধন কৰিব পাৰোঁ আৰু এইটো আৰপিআই নালাগে যে সেই আধালে স্থাপনে প্ৰমাণ কৰিছে যে এইটো যে কামটো কমপ্লিট হ'ব আৰু স্কিমটো আছে আঁচনিটো আছে যে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ এই ডেভেলপমেন্টৰ কামৰ কাৰণে ৰাজ্যে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে ৰাজ্যে Jengkhapen Birta Pangdakpon Pobitro Qatar News 24 Karbianglong Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Long Hanpen Kabor Ipon Ajo Diputan Along Kathe Anang Theke Theklong. Kidamtang pinanganar ni Pen Kabor Ikpon Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Akimang Karbianglong Paklarji Pusi Asona Sai ke claim ke damasai deng lasi pini diputang along ke mesian mate ke klar bor lapen kelang mesian ang thek long si penang anarada tum CM Tuliram Ronghang ake haifan choro pajir lapen lason thak akapre taun along sita ajonar lota paklar bor asonte mesian ji pusi cherok tok arada tum ningje rinti Baithalang Sotan Committee alang itung pen patir pipon si kedamtang jalhong ni phain koira troxiar ni pen polythene drive mate plastic angkir mate polythene ke khanga sai pachun Hithiar lo polythene ke khanga sai deng ponsi pini kapadusi wathalang soi hithi la pen lengria hithi an pejudam pen chun pon lo pusi chairman ronghang asang ho pen jai pon jongsi kumane adukan mate akulat ahempu jongsi plastic polythene ke pi ke pajir dokok pulote sodak pen akang sai doji puta chairman ronghang asang ho pen therang ke angno jaidun nang lihin pen je te lalo lasi all india la swachh bharat abhiyan la sa program of tank pension etum bangenon bothalang so town area la so town committee area adukan along an polythene ka use support aku thaksi non lihin pen program denglo lasi la so polythene jate jorlong le la pen use long le pobangsi nilhin pen non program deng konlo antala bangsu polythene yang si kenam mane komane bang pu yang si stock do polote la bangsu putang nan tum kopi pudam po la so puthak bangke la helo komane yang si stock do pen ke jor kachong hu polote la so tangke fine and po lalo law and order hin pen si claim pon po Wathat lang sopen Birta Pangdakpon Rajan Ronghang News 24 Karbianglong Baithalang so PWD ro division angkang PWD asai long ke claim asai puatum asai kaching claim ke dara jog rada tum kedam ke bang kisungna Baithalang so dung het borang long AB road pen lengri AB road atowar adak chucha bearong along towar pi along thengpi ke therong ke purdu da jok rada tum ka cheleng ki sungna bangso theng piarong ni thom pli dolo towar along ke grab ke theglong bonda PWD asai pu mate road laboratum thangna ka humri dam awe anchot kali kidam tang ko ananing kan pen lone bangso chucha te rona rong lapen bearong ada ka cheleng atowar ke PWD asai pu atum mate Janta Heglong le usi cherok tok pen ka humri dama hot phirang kiang lon pachini don baithalang so pen Birta Pangdakpon Rajan Ronghang News 24 Karbianglong Pinia Birta lam sikang toniglo do me thang me kardong